Dema tişt ji xwezayê tên dibe nebata sereke ji mirovahiyê. Ji ber ku xweza her tim xweşiyê û başiyê bixweretîne. Lewma mirov diçe û tê carek din li xwezayê vedigere. Lewma xweza xwenû dike û dibe jîngeha mirovahiyê. Vaye ev car jîngeh di nav çalên xwe ya xwezayê de ye û çîroka xwe ya qedîm ji we re pêşkeş dike. Navem Mevlud Sezgin. Xelqê Kozluq çaxanê me, gundê ve çaxaneyê. Ji berê ve li vir xwe çêdibû. Yani 500 sal berê. Ewl bi dewla dertaniyan. Yani hewqê wan, bîrê wan 20 hewqe, 30 hewqe kûr bûn. Hîdî piştî wî dewletê çêdikir. Dewlet dev jê berda em çêdikin. Baş e, yani xweya hanê hinç heywan re, hinç qatık re, hinç panîr re, hinç şorkê re baş e. Yani navî ji xweya karê ye. Em bêjin ji wanê em rojê du sê ereba dibin tifroşin. Ji wanê heta Diyarbekir em dibin. Heta Qulpê, heta Mêrdînê. Nan bi xwe, xwe jî bi tore. Pêşiyan qudsiyeteke cuda dane xwe. Ji ber ku ji dema hatiye kewşkirin heya îro di sifreya mirovahiyê de cihek wê taybet hebûye. Em dîroka xwe dibin berî zayînê heya 6000 salê. Lê dibe ku hê jî kevnartir be. Herçi qas kevin an jî nûbe jî xwe ji bo mirovahiyê nebatek pir girîng e. Bîrê me 36 metre kûrin, 10 metre kûr hene. Ev xweya hanê otê ku tavlê de buhar digire, ji buharê çêdibe. Yani ji vistana çênabe, havîna çêdibe. Şura 4-5 kes em ji malê şura pêvene. Karê me ew e. û baş e yani tiştekî xweş e. Ji xurbetiyê xweştir e. Ji miletê xwe re em hizmet dikin ew jî xweş e. Yani belê firq dibên xwe, firqa xwe yê zaf e. Yani aynı xwe tu difekirî yek dibe 20 milyon, yek dibe 5 milyon. Halkî 5 milyon jê 20 milyona çêtir e. Çira ji bo qatık ew baş e. Xwe çixa normal hebî wî gir derê hewqa baş e. Hinek dibên bila hûr be ama heqî bila gir be. Ew ji vistana çê nabe. Baran lê da xira dibe. Ev der herêma Xerzan gundê Milefan a Çaxanê ya girêdayê navçe Hezoya Batmanê ye. Ev cihê ku xweya xwezayî jê derdikeve di navbera navçe Hezo û ziyareta Weysel Qaranî de ye. Çol û beyar mêrg û zeviyên vê herêmê bi hebûna xweya bin ax navdar e. Lewma tê gotin ku sewalên vê herêmê pir xurt dibin û goştê van sewalan gelek temxwaş e. Ango xwe bandora xwe li gelek cureyên nebatan jî dike. Aşımî em bêjin tikeve arıtmê, dinlenmê. Tikeve dinlenmê. Ji dinlenmê em bêjin sê çar roj dinlenme de ji bo ku avay pale tiştek tê de nemîne. Piştê ku paliya sê çar rojê qediya inca em jûr berdine mişara.
وقتی که ما بردا مشاره دمشاره دجیت ده روش بمینه ده روش بمینه که بو خوی املی بدن اینجا پاقش بکن ما پاقش کرد 3 روزی تزواب به امی کم بیلنج بای کزواب به پشت 3 روزه هجا می بغن توربا درخن امی درخن ایدی درخن ساتشه شێوازê derxistina vê xweyê jî gelek balkêş e. Ava şor ji bîrên bin erd û ji qontarên çiyê derdikeve. Ev ava şor di mişaran de ango di çalan da li ber tavê tê raxistin û xweya xwezayî tê bi dest xistin. ام بیجن حیوانا رشته نه نورمال چخر نورمال رش به حیوان هیدی پیت خو و کو انسان یعنی جبه خوارنه جی تشته کجمت سپیدرتینه ام دشون یعنی بیو آواشور ام دشون شوشتنه سپیدرته و وی آوی باشت به Wek çawa dîroka xwe kewnar e derxistina xwe ya li herêmê jî ji dîrokê tê. Paş nayê zanîn lê tê gotin ku bi sedan sal e li herêmê xwe tê hilberîn. Ev yek jî ji bo nişteceyên herêmê bûye deriyê de barê. ev med belki ki çova de sal 15 sal kan ve işitkin dibere de jib kalkemet kir yani ve gajil gunde mayne tisa bire kevin emehne yani bire ku 200 sal bere çekirne 300 sal bere çekirne heja ev bir hene İdici boyvan ku devlet devşi bada sa'inem devama xutkin Li vê herêmê çavkaniyên xwe yên xwezayî hene. Her wiha di nav demê de bi saya bîrên hatine kolandin jî ava şor derdikeve. Ava ku li ber tavê zuha dibe, xweya spî derdixe holê. Piştî xebateke demdirêj, ev xweya ha ji bo firotinê amade dibe. İdi birevan tede dare hevris xistane dare hevris xistane enca avavi peşo sord be pe sord be enca mecburet keve dinlenme kuzne keve dinlenme enca xoya sord derte o xoyji herkes nizane çeke yani ama av barda mişare xoya xud derxe bere proşe ne ve gelek zanîn jira lazım be ava tu berdî mişare gelek pele bigire ku pele negire nabe xwe yani xwe boş e
گلو اف خویا خوزایی نرخی که حق دکه بدست خه آن لولید چقاس کس هایدارن به هبونا وی خویا خوزایی نشتجهین هرمی تشتا جدست وانته دکن لیوسا خویای قدر و قیمتا وی نباته باشنای زانین خواهد پلنه وقتی تا آورده گلک صاف پله بگیره بیرده والله باطی امنا شینن یعنی دیار بکر حتی وانه امت شینن و زوج متقازن یعنی toptan جتقازن پرکنده جتقازن سال 12 مکارمه اوه آوینش بستان چونکی خویا ما حتی وارجی خلاص نابه 600 700 ton هم درتینه زافه یعنی گنده یکو اداره سری چید به گنده یکو اداره سری یعنی گند نعطا مال به منطقهش خو منطقه ملفه خویا ملفه چونکی خویا ملفه البلگه مشهوره منطقه ملفه yani bölge olarak Melafa'ya, Tuzla Gözü. Vega şevki emradben emten duhab emten mişare xu paqiştkin rojer se mişar safi nabeçar em paqiştkin dana sıbe do dana hevare yek kume paqiş kiri dem çin israta mexlas rojer sehab em karimkin وكو يك باش خو روجي دو حب جيني كاري يك شفق يك كباري يعني هذا ايش صاير راح ايش كي راحتني بلي انا اشغال انا كاكريد بي والله حتى اما نار حتى يعني ايه كنا ديت نار حتى يك بي طوربه بشوك دا مليون لا قرانه لا بلا ورز دا مليون بلا ورز نافي درخه ويش خورا باره نار حتى يعني شكل صار حتى التنه او که تیچاکم گویا بالی دخولیت که وناویا حتی پله نبرا بصایه پله بری سپید به تدی وگا او نیه که ویالی نیه که یک ایرو پتی پاکش کرن ام بیجن سیم شاره روژه سه حب شار پاکشت کی در روشت که
دوی ده روز ده یه روزی 3 حب پاکیز به 4 حب پاکیز به 2 حب پاکیز به یعنی دی روز زانه باغلی چند حبوره پاکیز کردن هاوکا مجبوری روز درباز نبکلک نه از ناکم زارو کم تکن ایرو از کس متفالاوه ev xoya ku dikeve torbeyan îdî amade ye ku were ser sifreyan. Geh li devê rêyan tê firotin, geh ji esnaf û bazirganiyên ku dema berê we ket ser rêya nava Amed û Wanê de li devera nêzîkî ziyareta Weysel Qeran li devê rê hûn dikarin torbeyên xwe ya xwezayî bibînin û hûn jî ji bo xwe bibin mala xwe.